Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo kinipagamak Kristi at taga La Union. Kastiman ti kunana, Dear Mr. Lonely. Aging ga ita ket malidlidayak pay laeng. Tadi na kon pagan-ano ti asawa. Ngem adda ngamin ti gapuna. Ket ti gapuna iso ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kristi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kristi, anak ko, ingkalabaanan dagiti imbabad mo akawasyo. Tanay, umangot dan. Bayan nyo ka diditan. Umangot da nga roden. Imbag ko man, no saan mo nga imbabad? Labaan nyo no kaya tiyo Tadi kay kat sumanao dita. Anya? Alaman laangan. Syakman laangan ti mangilaba. Sayang mat dagiti lupot yo, no madadaal. Kristi, apay ani nanang ti mangilablaba kadagiti kawas tayo. Bayam day tamo ti kayat na. Ay, unay kan aya bakit. Rumbang asika ti aglaba, tabaketan ni nanang. Isu kumapay ti ilaba saan kat ada tayo ti labaan na. Ay, pinilit ko ay ang aglaba kat saan mat? Amo mata ni nanang, di na kayat nga da trabaho ama itantantan. Kas iti lalabaam, duan nga aldaw kano nakababad. Kat, anya ko ma? Ay na Kristi, apay ka di akasta ka. Nagsadot ka matlauna yan. Mahuston! Da kayo lati husto ti aramid na. Kristi. Wan mat! Da kayo lati husto ti aramid na. Buisit kit de! Ay, jakman amo iti dayjay amanugang ko. Saan matakas ta ti ugali na idi kakalkalay sada ken ni Ben nga anak ko? Wen, nana. Uray da kami akaruba yung kat makit-kita mi ti kinabastos na. Awan pa'y panagraom na kada kayo akatugangan na. Ay, adayon tumot ngamin ijay Ilocos, anak ka ikamangan tay maysa nga anak ko. Taijay kuman ti pagnaedak. Ay nanana, agnaed kayo latta di tabalay da ben. Gapo tabalay na dayta. Ay, Ano san yun di manugang yu? Tabarang agbaliw ton. Mari Freda, addaman yun na idanon kanyak, may papankan ka. Anya man yun day ta chismis, mare? Bastos ka kano amanugang. Anya? Apay? Dayji amerta tinangibagakan ka iti dayta? Anya? Merta ko namlatan iti katugangam a babae? Angam dya kun ibaga no asino tinangibaga, mare. Narigatan ang mga noa patitungpal na. Apay andi mo ibaga no asino dayta chismosa. Siguro ni bakit merta? Ay, iti day pa nagsasaom, mare. Talaga ang mamati ak abastos ka. Anya? Nene, Mare Freda, agtantanang ka iti panagsasaw ma. Day tabagim ti pakibiyangam, sana sa bali at tao. Sa anak ang makiap-apakan ka, mare. Kumare ka, gaputa anak ko iti bunyag je buridak yo. Iso akayat kamot apalagipan. Tamadi dagiti mangmangag kumay papankan ka. Katnoan yaman dagiti madi nga aramid tayo, wenno ugali tayo. Rumbeng abaliwan tayo, tapara mutla iti pagsayaatan tayo. Nagadulakat nga ipagbagamon? Ala, mudtuyan jekat gatangag tayo nakon. Ha? Ay, sige mare, mabit lang. Da kayon ti mapanagbad iti bil tayo iti kuryente, nanang. Itad kun kada kayo ti pagbayad. Ala anak ko, syakon. Sa apay, Ben? Apay nga isupay lang ti baon mo? Ni nanang langan ti mapanagbayad. Tapno mabayadan aminan. Agraman surcharge. Tano saan? Amangan no maputdan tayon iti kuryente. Syakon ti mapanagbayad. Di ka nagpilit.
Ingkay pala sa nanang. Tayo nakmatan alayan tayo pagbayad yo. Wen anak ko, takal pa sana makabayad ak iti kuryente. Dumagasak iti simbaan. Sige, da kayo latan ti mapan. Ngamin, amangan no magastos ko ti kwarta. Ngamin, perpekto kayo at tao. Ay, Ben, di mo tong paan ta asawam. Agnakam kan ha. Tano di ka pa'y lagbaliw. Panawan kan. Ala, ison ti ibaon mo nga agbayad iti silaw, Ben. Taday ta ti pagsaksakitan tinakam na. Sana mabalin, nanang. Kitaan nyo mat ati aramid na. Imbis nga ibayad na. Saan? Taing gatang na matan itinuan niya laditan. Asaan mat nga importante? Anak, Di na mo ti ag-budget. Hoy! Da kayong agina. Apay asyak man ti pagsarsaritaan nyo dita? Kas kailan na laeng? Nita. ala, bayamon anak ko. Saan mon atutupan? Agsarita ta ko ma, Christy. Saanen, awan matla ti serbi dayta no anyaman dayta nga ibagam. Apay ka di aya, kasta ka. Anya akas tuyak? Christy, laglagi pam ababasit pa'y dagiti anak ta. Ket no mabalin, baliwam ko man ti madi nga ugalim. Awan ti respeto iti anak. Kan, dayta lang hiwat mo ti mangmangag dito'y balay. Anya? Awan lakat aglalaaw ka. Kasta ka diti kaya't mo atuladan dagiti anak mo. Bakit? Sika ti ina. Rumbang asika kumati makaadda mangisuro ka dagiti anak ta itinasayat nga ugali. Ken aramid. Angham kasanumat nga min ama aramid mo dayta ket bastos kamat. Anya? Bastos ha? Saan ko nga ibagati kasta no sana pudno? Isu apang nga asim kumamat, Christy. Agbalbaliw kan. Iti kasta, natalnan to'y pagtanghan tayo. No agsasao ka, kasla siyak laang ti adda kam malina? Saan ka di apod no? Wana, tada kayo ngamin a pamilya. Perpekto kayo. Saan kami a perpekto? Ngam adda na saya at asursuro mi. Awan ugali mi akas iti ugalim. Isu ang mabalhin ka di. Agbalbaliw ka man. Tapno agsaya tayo amin. Kriste, adda ka din ni Ben. Apay ka de, anyamanan ti kasapulan nyo kankwana. Kwarta manan, di kay tupay nagbaybayad iti nautang nyo iti at 2,000. Awan ni Ben ditoy. Mala, agawid kayo kitdeng. Nagalasan ti pa nagsasaom kini uncle ko. Christy? Siyak manan ti dakasan? Uncle Lito, anya ti masapol yo. Ay, kuha. Umay kula kumabayadan tayo na utang ko a 2,000 kanakan. Ne, apay. Adda ka din kawadwadan nyo ita, uncle. Tagbayad kayo humatan. Uwan kanakan. Nagipawitin ni kasinsin mo nga dahi sauday. Oh, makitam? Agbayad kagayam, ngam ni Ben Pay ti sapulam si kaalakay? Apay adi mo yawat kanyak? Ben. Si kanti pangyawata. At toy. Nita! Agyaman na kang uncle. Mala. Idnakon. Agyamanak manin Nagalasan ti ugali dayjay alakay? Kas lamangin insulto? Apay asana siya ti pangyawatan na iti kwarta? Siyak tinagkunakan kuana. Ano agbayad? Kat saan asika ti pangyawatan na? No di kat siyak mismo. Anya? Christy, binastos mo ni uncle ko. Talaga ang nagalas ti ugalim. Awan sursurom. Ha? Daytoy lang ti linutom, Christy. Wan, apay. Ne, apay. Sika ka di lang ti mangan. Taday talaang ti linutom. Inkakat ayabanan dagiti ubeng, tamangan tayon. Agluto ka pay. Kurang dayta. Anyang iti para kininanang? Di agluto iti kanin na, no kayat na. Anya? Kasta ti ibagam. Idinto ta nabambannog ang nagdalos dito'y balay. Jakmat imbaga nga agdalos. Nalabas kan, Christy. Talaga adya akong manusan ti ugalim! Ala, pumanaw kan dito'y balay. Pumanaw ka dito'y balay ko! Agawid kay di balay dananang mo! O sige! Siyak ti karkaritam? Pumanawak!
mabalintag! Ngam itugot ko, dagiti anak ko! Saan ang mabalin? Awan na saya at asursuro ang maadaldaken ka. Iso a pumano ka asiksiga! Ha? Kristi! Wan nanang, ala! Pastor kandakon, tanabambanuga. Ala, umay ka. Agtugawak man. Ay, talaga nabanugak. Nanang, danong man, mawawak. Un, mabitla ang tayalaan ka. Apay asiksika ang tiimay ngay. Ti asawam kandagi ti anak mo. Diyak na isurot dagiti anak ko. Gaputasan nga intulok ni Ben. Anya, Nagapa kami, nanang. Kat pinapanaw nak iti balay na. anya, Ngam saan asyak ti karkaritan na. Pinapanaw nak, di pimanawa ka. nagapa kayo nga agasawa? Ti ipagarup da ngamin iti bagida. Kat husto amin nga aramidan da. Ay, Iso adituyak pay laeng nga agyan, nanang. nasingpet ni Ben nga asawa ni Kristi. Ngam apay apin-apanaw na ti anak ta. Amamatan to ugali ni Kriste. Sakto pa'y nga ama na. Bastusan na. Ti sabalin to lakit at haon. Saan ka di pa'y nagbalbaliw? Bakit? No nagbaliwain, di saan da kumaanagapa? Ay, Nagalas ngamin to ugali ni Kriste. Iso ang nalabit, asaan ang nakaanos ti asawa na. Bakit? Ika man kita ni Kriste iti silid na. Tapay asaan matan arumrumwar. amoklatan no apay lakay. Agsangsangit man nga tana. Nay, apay ngay. Un ata mailiw siguro iti pamilya na. Anya? Iti na minsan, nangag ko ngagsangsangit. Ngamjaklain kan kano. Bayam dita tagamiris. Ay, nagalas nga minti ugali na. Datanto pa'y adadakil na kadi na amo araumain. Bastusan na tapay. Ala, bagbagaan talata lakay. No dumngag iti pamagbaga. Tanusan mo't lang adumngag. Ay sos, awan lat amo kung bakit. Saan tong nagbalbalew di anak mau? Walo na buulan ti kawan ko iti balay, nanang. Ngam dinak man laawagan ni Ben. Tanam na maam ka di nga aramiden na dayta. Nanang. Kanaguray ka. Apay ka di ngagsangsangit ka. Saan ka di anagturad ka anang panaw iti pamilyam? Nanang. Kita ita, Kristi. Anya ita tinagbanagam, anak ko. Kailiw ko dagiti anak ko. Ngam apay adi man la ipasyar ni Ben ida ditoy. Pulos adi na aramitan ti kasta, Kristi. Iso ati nasaya at nga aramidam. Agawid kan ijay ayan nyo. Taagkid daw ka iti pamakawan ti asawam. Kan kang runaan ti amin. Agbalbaliw ka kuman. Taamok. Nauman ti asawam iti nagalas nga ugalim. Iso a pinapanaw na ka. Iso nga agawid kan. Taagkid daw ka kadakwada iti pamakawan. Anya ti masapol yo? Sino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi. Kwa. Siyak tagababang iti dito abalay. O pata na bulan ti napalabas. Ha? Pimanaw nga minan da Ben. Sika ka din ni Kristi? On. Sa dino tinapananda? Diyan ka na lugar da. Ang binulan mo't kiting umay dito'y
Tao may naalaan ti bayad ti abang ko. Kano ti umay namanan. Di na mo timbaga kanya. Ngam ko na ajak kano ititad kun ka ti abang may. Naputawan kano mo ti karbangam. Anya? Talaga ajak makontak ti cellphone ni Ben nanang. Pimanaw na. Impanaw na dagiti anak ko. Sapay kailiw ko idan. Surutom ida, ijay lugar da. Wala nang. Padasot ti mapan ijay lugar da. Kat sapay la kumata maurnusan ti pamilyayo. Kat nasken mat nga agbalbaliw kan, anak ko. Wala nang. Agbalbaliw ako. Napanak ijay lugar da Ben, Mr. Lonely. Ngem awan da ijay. Iso nga tapag, nga amangan no adan sa bali a babae, akakabkab balay na. Kat talaga, alinipat na kon. To'y pagayam mo, Kristi. Pagayam Kristi, agyaman kami iti daytoy apakasaritaam. Si kamot nga minti ayan ti bidot, pagayam ko. Bagbagaan na kamat ti asawam, gapo iti madingaw galim, angam di ka dimngag. Adi ka kat kuma nagamiris, kat agbalbaliw kan. Ala, sa pulam lata ti pamilyam, kat agkid daw ka iti pamakawan ti asawam, kat agbalbaliw kan. Kat sapay la kuma, tagbalinan anaragsak ti pamilyam. Idjam kuman ti kinatangsit mo, ti kinabastos mo, ken ti kinatangig mo. Ket sapay la kuma, tasaan apudno ti atap mo, nga dan sa bali, a babae iti biyag ti asawa. Bueno papagayam, min kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam at Kristi, at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.